we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Hilabi na sa atong suking viewers all over Mindanao ug Happy World Teachers Day sa tanan natong magtutudlo. Yes, happy World Teachers Day. Dako gyud kaayo ang among pasalamat sa among mga dear teachers. Hilabi na sa tanan ninyong mga sakripisyo para sa inyong mga estudyante. Saludo po kami sa inyo. Gani Attorney Resi ug mga kapuso, tungod karong adlaw atong ginaselebrar ang World Teachers Day, ato silang pasidunggan ug aduna tay bayaning guro na makauban this morning. Una na din ha si Sir Dennis Awing ang usa ka magtutudlo nga naghatag og dakong kausaban ug kalambuan sa usa ka komunidad sa Tarragona, Davao Oriental. Samtang Resi atong makauban ang anaa sa nag-viral online nga mao ang pag-surprise sa grupo sa mga alumni sa ilang teacher. Atong makauban sila Ma'am Cookie Saavedra ug Ma'am Cora Castañeda. Ug sa Bistok atong ila-ilahon ang usa ka Mindanaoan nga nagpakita sa kulturang Mindanao sa international stage sa natad sa pagsayaw. Atong makauban kadong buntaga si Sir Jegad Gapasin. Ang mga magtutudlo ang atong ikaduhang inahan ug amahan sa eskwelahan. Usa sila sa mga mihulma kanato isip individual. Kung wala sila, walay frontliners nga mga nurse, doktor o di ba kaha mga tigpatuman sa balaod. Tungod nila ug sa ilang dedikasyon, nahimo kitang professionals. Busa karong World Teachers Day, dunga natong pasidunggan ang atong mga magtutudlo ug hatagan og bili ang ilang mga natampo sa atong kalampusan. Mga kapuso, dungan tang ma-inspire sa istorya sa usa ka magtutudlo nga naghatag og dako nga kalambuan ug kauswagan sa usa ka komunidad sa Tarragona, Davao Oriental. Atong ila-ilahon kanong buntaga si Sir Dennis Awing. Maayong buntag Sir Dennis, happy World Teachers Day and welcome of course dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you, sir? Good morning, ma'am. And maayong buntag sa tanan, ilabi na sa atong viewers at home with GMA RTV. Thank you so much, ma'am, for the greetings. Again, happy World Teachers Day to all. Sir, unang-una among nasayra na tungod sa imuhang mga initiatives, dako kaayo ang imong natabang sa usa ka barangay sa Tarragona, Davao Oriental. Hilabi na para sa mga kabataan. Pwede ba nimo ma-share sa atong mga viewers kung unsa kini? So I will go directly to the point. Unang kausaban, mao ang physical infrastructure sa El Tamay Elementary School. Tungod kay pag-abot nako sa El Tamay Elementary School tuig 2014, isa pa lamang kini ka classroom ang naaunya guba na kaayo ang sulod o gawas nga bahin sa eskwelahan. Lakip usab ang uban nga mga pasilidad sama sa feeding center o school stage. Walay kuryente, walay tubig, ug aduna lamang 17 ka mga estudyante ang nag-eskwela sa El Tamay Elementary School. Ikaduhang kausaban, wala nay mga out of school youth nga makita diha sa Katilingban. All school age children are in school. Ikatulo, nausab ang tinan-awan sa mga ginikanan mahitungod sa edukasyon. Before, they don't value education at all. Pero karon, aduna na sila'y taas nga panglantaw sa ilang mga anak. Gani, ginatagaan na nila og dako nga importansya ang edukasyon, hilabi na ang pag-eskwela sa ilahang mga anak.
So kad nag-start ka as school head din ha, aduna ba kay one thing or experience na dili gyud nimo malimtan diha sa El Tamay Elementary School? Actually, I was assigned in one of the big schools in Tarragona district. So when our former PSDS asked me to be transferred to El Tamay Elementary School, with no hesitation, I said yes without thinking what situation I will face or encounter. So when I moved to El Tamay Elementary School, I was shocked with the learning environment and its overall situation. At that time, we have only one classroom and it was dilapidated. And we have other facilities like feeding center and school stage, but cannot be used because it will collapse anytime. So aside from the situation, I have to do many tasks because at that time, I was a lone teacher teaching kindergarten, grade 1, grade 2, and grade 3. Plus, I have to do the task of the school head. So my story was like a roller coaster ride. So I encountered a lot of challenges, ups and downs as a teacher and at the same time as a school head. Balikan lang na ako, sir, no? When and what made you realize nga aduna kay passion sa pagtudlo? Actually, attorney, I worked with various non-government organizations before joining Department of Education. So in one of the NGOs that I was connected with, I realized that I do have passion in teaching where we bring education where it is needed most. Since I am not an education graduate at that time, I decided to earn professional education subject for me to qualify to take the licensure examination. So to cut the long story short, after working with a non-government organization for 13 years, I made up my mind to join Department of Education where I can continue my passion in serving the children, especially those under children at risk of dropping out from the class. Sa imong tanaw, unsa pud ang imong ginakonsidera na biggest achievement nimo as a teacher? For me, ma'am, the biggest achievement, our school is a primary school for 37 years. And we are complete elementary school only in 2018. So after many years of waiting and struggle and a lot of challenges, we had our first graduation and we are complete last 2018, and it was a huge celebration for the parents and community in general. And I would like to emphasize, ma'am, that this is not only my achievement, and this is the achievements of everybody who help us, who are part of the journey of El Tamay Elementary School. And with that, I would like to recognize our donors and partners for making this possible for us. And aside from that, all school-age children are in school. Any inspiring message, Sir Dennis, alang sa itong mga estudyante, hilabi na itong mga nagsagubang pa sa ilahang pag-eskwela? Labi na kadtong mga bata nga nagsagubang sa pag-eskwela, nga mopadayon lang gyud ta sa pagtuon pinaagi sa module nga gipang-apod-apod sa inyo. Kabalo ko nga dili lali magtuon nga wala si teacher, but this too shall pass. Magtinabangay lang ta hilabi na sa atong mga nahiaguman nga pandemya karon. And finally, Sir Dennis, karon we are celebrating the World Teachers Day. Any message pod sa imong mga isig ka magtutudlo? To those aspiring teachers and teachers all over the world, that we will continue to strive harder to achieve our important mission, which is to continue teaching and educating our learners despite the pandemic. So, happy World Teachers Day. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sanglit bida ang atong mga magtutudlo karong World Teachers Day. This morning, sayron ta ang maka good vibes nga gihimo sa grupo sa mga Cagayanon nga nag-surprise sa ilahang mga magtutudlo kaniadto. Atong makauban karon si Ma'am Cookie sa Avedra ug Cora Castañeda. Ma'am Cookie and Cora, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba mo?
Good morning mga ka-at home. Thank you so much for having Cora and me today. We are so happy to be your guest. Daghan salamat and by God's grace, Cyril, we are doing good. Kamusta ka? Good morning, Sir Cyril. It's good to be here. Good morning sa Kapuso, Mindanaoan. So, I pray that everybody is safe. Glad to hear nga you are doing good today, Ma'am Cookie and Ma'am Cora. Ug salamat po sa pagpangutana. Sanglit we are doing good also. Pero ma'am, let's talk about aning tribute no o pahalipay nga inyo ang gihimo sa inyo mga magtutudlo kaniadto. Ngano ba ninyo kini naisipan nga himuon? Okay. Kami Mangudsay, we are the batch 1996 of Lourdes College High School. Unya, supposed to be this year, kami unta ang host batch sa among Lourdes College High School, hali na mo alumni homecoming. This is a yearly homecoming sa Lourdes College. This is usually done every February. Katong February manggod, if you remember, no, motong kasagsagan sa COVID nato sa syudad nga murag na feel na gyud nato nga naa ni gyud sa Cagayan de Oro ba. So at that time the city government mandated that mass gatherings is strictly prohibited. So na-cancel in taon ang among homecoming for batch 1996. So that left us very broken-hearted. Subo kaayo me. Kay we've been preparing, we've been working so hard for it. We were excited nga na-cancel. So ang pinakasubo adto was our teachers kato na time. Kay syempre, every year, one of the highlight manggod of an alumni homecoming is paying tribute to the teachers. Diba? Can you imagine after 25 years, seeing your teachers again, and this time, ato na pong turno nga magpasalamat sa ila for kanang teaching us, for being patient with us during high school years namo. So, by God's grace, with the guidance of the school sa Lourdes College, karon we're doing our alumni homecoming virtual this December. So, katong among gihimo last week lang gyud, very recent, was part and partial of our alumni homecoming activity nga naghatag mig tribute sa among mga love teachers. Ma'am Cookie and Ma'am Cora, siyempre ana kita in the middle of the pandemic karong panahuna ug siyempre nakigtagbo gayud mo sa inyo mga teachers kaniadto during sa inyong gihimo nga activity. So paunsa ba ninyo gisiguro ma'am nga luwas mo ug ang inyong mga teachers nga gisurpresa? Okay, sir. So, atong February, we didn't want nga wala gid mi mahimo for our teachers. So, we actually prepared a formal dinner for our teachers. It was a formal dinner. They attended, and it was a great time for the teachers and for the batch. And we also gave them some tokens of appreciation and telling them that this year will not pass nga wala mi himuon nga we promised them. And then the next one is, so we did they call it the love trunk. We call it the love trunk kay love man gid to namo ang gibutang sa trunk, even if it was just goods, but it was pure love that was there. So we prepared a lot of things, the things that's necessity sa ila for protection from COVID, for home, for family to share, meals. During the surprises, Ma'am Cookie and Ma'am Cora, unsa-unsa pud ba ang mga nahimong reaksyon no sa inyong mga gipangtagaan og regalo? Batch 1996, Rhodesian, thank you very much. So Sir Cyril, I was there firsthand, and when we opened the trunk and they came out, more bitaw, they can't explain that. Ang makuan ako is the very first teacher nga maggetuan. She was full of joy. She was even teary-eyed. Nga di ka ka-explain, sir, ba nga, grabe, na-appreciate kay niya. Kana bitawang in times of need, yun ko no na ami, na murag nakuha daw namo ang essence ba. So, we felt joy. I mean, they showed joy, excitement, appreciation, and one of the teachers even said na she felt important. That teacher, we even drove all the way to Hasaan to give her the love trunk. She really said na she felt important daw. With the distance, it was already ulan that time. We braved the ulan and that. So yes, sir, that's what they felt. Alang kaninyo ma'am, unsa ba ka importante ang mga magtutudlo sa inyong kinabuhi kaniadto nga inyuha manggayud silang gisurpresa?
Sir, simple ra gyud kayo ang tubag ana, sir. So, we are not who we are right now if not for them, for the foundation that they have given us. So maski asa ta nagpaingon, the things that they have taught us, it's like the foundation of a house eh. Whatever you put sa imong interiors, kung pangit imong foundation, dali ra gyud na siya mo crumble. So what the better way to thank them is to give tribute to our teachers. Daghang salamat Ma'am Cookie and Cora sa inyong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug padayon kamo sa paghimo og maayo sa atong mga magtutudlo. Amping kanunay. Amping pod. Thank you. Thank you. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, it's Bistalk time na sab. Ug karong buntaga atong ilailahon na usa ka Mindanawan nga nagpakita sa kulturang Mindanao sa international stage sa natad sa pagsayaw. Atong makauban karon si Sir Jegad Gapasin. May budag Sir Jegad and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang man, ma'am. Medyo dili jud siya kalipayan kay COVID niya, pandemic niya. Sige ra tag stay sa balay, di ta kagwas. Sir J, atong hisgutan karon ang video nga bag-o lang ninyo gi-release unsay istorya luyo niini. Ang redefining elements man gud kay mo niyang gi-produce sa Benilde Dance experimental sa St. Benilde. Dito sa Manila ang school kanya ilahang goal kay i-redefine the Filipino hip hop the Philippines. So tungod pod sa Zulu Nation nga gi-produce sa International Hip Hop Association sa Gawas, which is moto founder po diri sa Hip Hop International. Ang St. Benil nag-step up para i-reach out ni para i-produce ang isa ka identity sa Filipino hip hop, which is the redefining elements tapos gihimo nila hip hop pageant, which is gi-incorporate nila pod ang Q&A, ang street fashion o ang talent portion, which is the hip hop talents. Kinsa pud ba ang inyong inspirasyon sa likod ani nga masterpiece? Inspirasyon aning sa likod ani ako ang masterpiece kay first ang community kay knowing hip hop is a culture and also it is a communal first culture and universal culture, which is other culture can adapt it or can access with it. Kay universal culture ibig sabihin dili ta guess ani nga culture, and the inspiration behind this community is the Sultan Kudarat, which is the Kalimutan Festival, which ang meaning sa Kalimutan Festival namo diri kay to gather different tribes and to celebrate the festive of diversity, peace, love, and unity. And also gina-represent to nako ang people atong mga kuan among community kay mostly magod diri sa among community tribe people lang naa diri. So sa ko ang first scene sa video kay gi-represent ako ang Lumads or ang indigenous people, and the second video is the Christian, and the third is the Muslims, and the lastly itong blow ups nako sa itong tatlo ng nigawas is the Cypher itself, which is the Kalimutan Festival itself. Kay ang napoy relation magud ang hip hop culture og ang ato ang culture diri sa Philippines. Murag nasa similarities duha ba mo nang isa na lang pud nako meaning ana.
Sir, speaking of Kalimudan Festival, daghan gyud kayo ang na-amaze sa imuhang sayaw. Hilabi na nga makita pud sa video ang La Palmera Mountain Range ug ang imong suot kay gikan pud sa mga Blaan tribe. Unsa man ang imuhang na-feel ug ang imong reaction after knowing the positive feedback sa mga tao sa imuhang videos? Hilabi na pud nga imong napakita or napasigarbo kung unsa ang anaa pa sa Mindanao. Mostly nalipay jud ko na goosebump jud ko ilang mga reactions kay dili na ko expect nga actually wala man jud ko plano nga i-upload ni sa Facebook kay basig ma-foul ko sa kuan sa other tribes nga gamit na ko ilang culture nga kay sukad sa hip hop pero naman ko kuan magod content tawag nang murag letter god nga nako naghimo mig consent regarding sa cultural sensitivity sa Christian, Muslim, Indigenous peoples. Sir, kabalumi nga daghan pud kaayog nagasuporta nimo, aduna ba kay gusto pod pasalamatan? Ako ang ginapasalamatan di ay first si God sa naghatag sa puhaw. Inani nga talent ug sa life nga tagag opportunities. Second ako ang papa kay Julius Kapasin kay muni siyang nitabang sa puhaw support all out. And ako ang coaches na si Ray Jose Domingo, si Coach Billy Sutilio, ako ang si Coach Mix Veloso, and the Binildi Dance Experimental of St. Pinil, and also the local and international artists nga naging inspiration ako kay tungod sa ilaha mas ni-grow og ni-widen na ko ang horizon. Daghang kaayong salamat Sir Jess sa pagbisita kanamo diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Thank you po Attorney Resi sa pag-invite rin sa At Home with GMA Regional TV. Salamat kayo. Mga kapuso, isa si Jagat sa mga inspirasyon nga dapat natong ipasigarbo ang atong kultura. May it be music o sa pagsayaw, kay kita dinhi sa Mindanao abunda gayud sa colorful culture and traditions. Samtang Resi maka-inspire gayod ang gihimo sa grupo sa mga alumni nila Ma'am Cookie sa Avedra ug Ma'am Cora Castañeda ngadto sa ilang mga teacher kaniadto. Butang nga angay kapanaminan labi na sa mga estudyante. Busa, mabuhay ang mga teacher. Tayog mga kapuso tungod sa dedikasyon ni Sir Dennis Awing, isip usa ka magtutudlo, daghan kini natabangan ng mga kabataan, hilabi na ang mga estudyante sa El Tamay Elementary School. Gani, bisan pa man sa tanang mga challenges nga iyang naagian, wala kini na mahimong babag, matuman lamang ang iyahang tahas, isip educator. Mga kapuso, ang na-inspired nakakaton ka mo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lamang sa panultiyon ni Mustafa Kemal Ataturk nga a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Haom sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.